Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayat mana kebentan sabendingan lagi yang tua haditha ika 40 agwisa sagian kota mga hadith pembegantan sabendingan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa katayaskan yan mangurip Allah an Abi Muhammad Abdullah bin Amru بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح. Maknanya yang mengurip Allah namanya katitayan ku ama Muhammad asi Abdullah awata Amru awatap mani al-As nya suat Allah subhanahu wa ta'ala seikirana beta mangurip Allah sa pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih mata natiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadia tigian para supiting gisaan rekanu udina su isarkanu mangurip Allah taman sadima balui agian kutu abay aginawanian apa pasyunu tatigian siku mini talingum aku mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mana nian na tigu Rasulullah dia tigian bakat paratia so isar kanu dina pitenggisan kanu sa titu paratia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala taman sadima balu yagian kutua hawaian mana baya aginawanian mangurip Allah apa pasyunu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala si iku agama Allah subhanahu wa ta'ala ini talinguma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana ataman sadima beli so manusia pupas yunut si iku Quran nagu pupas yunut si iku hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maana pupas yunut si iku agama Allah subhanahu wa ta'ala na taman sadima beli so manusia pupas yunut ku agama Allah subhanahu wa ta'ala siku Quran, siku hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na didin baka paratia satitu paratia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala udi na didin ke kompleto agian kutua titu paratian yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala maana din ke kompleto agian kutua paratian yan mangurip Allah ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala aya sebunsan nasadin sa kabebalingka apu pas yunut si kundakwan qatir Allah ta'ala katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiu tudini libil o paratiang kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala nagiu tudini kapaka kata taksang ko paratiang kamangurip Allah subhanahu wa ta'ala gupon tanto mabagir mako kompleto agian ko tuwa kapaka pupasyuno kasih ku agama Allah ta'ala siku katir uyan nagusiku hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mako kompleto mambuag yang kutua tigina paratiang ka udina maka tititu mambuag yang kutua paratiang ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kagi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pagkatuon kumpad magi-ingaran sa mu'min udina muslim mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kenapa pupasyunod sa tarotob siku agama Allah subhanahu wa ta'ala kenapa pupasyunod siku katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udina yang kutua katiru Allah subhanahu wa ta'ala mana mangurip Allah subhanahu wa ta'ala tatarimaan yan so sabad kunda wano Islam na sukma so sabad na o ungkirnian udi na dinian pungunutan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nasan di makam bide-bide agyang kutua libido para tiya upiteng gisaan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sasadin sa kabagat uri na kakukumpleto agyang kutua di kapangunutan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala nagyutud mambu itaksa agyang kutua para tiya o manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ganyan mangurip Allah gaya so mga sabad ko mga manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pupasyunot so ginawairan si ko sabad ang dakwano Islam nasuk masuk sabadun na disira ng pupasyunot mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan
sebun zagian kana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akailangan nasu mukmin masih singan ini yang kutua kapapa begedagian kutua perhatian yan kamay singan ini yang kutua kasuatun Allah subhanahu wa ta'ala ka kompleto agyang kutua perhatian yan kailangan agyang kutua kapaka syunutan yan ko ginawan yan ko agama Allah subhanahu wa ta'ala si ko kater Allah nagu si ko hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dinian dinna supakan udina dinian de surangan ugidina dinian de pupakadakan na nagyang kutua katerun udina discussion maghrib Allah subhanahu wa ta'ala igirawan na so pada manusia na adna pada mangan dewan udina kateru wallahu subhanahu wa ta'ala udina kateru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinian kuan udina dinian apa yang benar maghrib Allah subhanahu wa ta'ala na pesilai si kutitu walalan maghrib Allah subhanahu wa ta'ala saya tanu butuh bisa dia enggak apa ganyo ko suara ko paninta ko Allah subhanahu wa ta'ala mabaloy tanwa mga tawa kipa pasyunot ko agama Allah subhanahu wa ta'ala sa matitu maghrib Allah sa assalamu alaikum warahmatullahi